o le Manatu Autu o le Tusi Faitau, o le Manatu Autu foilea mo le vaiaso Suotosina ia LOLOTO le mafutaga ma le Atua. O le upu Suotosina o le whaaongaina o se suo ia po se mea whaingaruenga eli ai le palapala ina ia sua I lunga le palapala ma faamalu le palapala a o le itoto ina se Failaaau o le winga o le upu o le Suotosina o le digging the soil up and make it soft ina ia toto atu le Failaaau o le alava le itu ai ngā Failaaau o le toto I le mea leo ua eli o lai ua maveve le palapala o le toe taiti a le palapala ua soft ia le palapala e whaingofia ai ona alu le vai I lalo ina ia ola le Failaaau o le ato ina o le winga leo le upu leo le Suotosina ina. Fōlinga mai o lo whainga tā o na malamalama ia tangata ma so o Iesu I le mawhauwhaunga lea o le Malolo le Atua, the kingdom of God. E leo whaingofia na malamalama ai tangata. Whai o le lewa ai o tangata I le Atua. Ai leo malamalama foi tangata pe whawhewheo na whamatala le Malolo le taua o le Malolo le Atua. Pe a whai e ese le Malolo lea, mai Malolo lai wa ai e tangata. Pe ilau na wa ai so o Iesu ma tangata Israelu I le Malolo Roma ma le teita inga o le Malolo Roma ma ona Vailaaau, ma ona fitafita. Ia, ma le whaatino ina o le whaafoe ina o le Malolo. A whai e ese le Malolo le Atua mai le itu ai ngā Malolo le la. O le fisiri la whaafeo na whaamatala. Ai fōlinga mai e ese le Malolo le whaamatala I Iesu. Leo a sau e au mai le rolangi. Ma le itu ai ngā Malolo le va ai e tangata. E se foi mai le itu ai ngā Malolo le malamalama ai tangata Israelu o latu tala whaasolpito le Malolo le va pea. Na avea ai Saulo ma Tavita ma Solomona e whai ma tupu o le Malolo le. A whai e ese le Malolo na. Ese foi le Malolo le o lo va ai e tangata o le Malolo Roma. Mai le Malolo le o lo tau mwhai Iesu e whamatala o le Malolo le Atua o le fisiri la whawhiana whamatala la le Malolo le Atua. Mai fōringa mai o whai upu ian tātou Faitau ina o lo tau mwhai ai Iesu e whamatala ia le Malolo le Atua. Ma o lea lana tau sa ili ai. Pe whawheo na whamatala. A o lea foi se tala whaatusa. Po se faataoto e mafai o na momoli ai le whaamalamlama ina o le Malolo lea. Ina I malamalama tangata. Lea lana tātou Faitau ai. Ma le fesili lea se mea. Tātou te whaatusa I ai le Malolo le Atua. Se a foi se faataoto tātou te whaatusa I nai. Ia ona whaamatala loa lea. Ma o lo whaamatala la le Malolo le Atua. Mai mea vai. O le toto ina o LAUGA. Mo le whainga o whaatoanga. Ia ma mala mai tangata I mea o masani o na tilo I ai. Ma lato whaatino ina I lato galuega whai. O le atia eina o lato fatua inga ma o whaongala Iesu le tu ainga au wala na e momoli ai le whamatalanga lea
ia malamalama tangata i le mea taua o le Malolo le atua. Ia laua fai mai ai le faatususanga e tusa ia ma le fua o le sinapi. E fōlinga mai o le fua o le sinapi o le faatulaau. E fōlinga mai ato e whaola le isi sinapi e whaonga le faatulaau o le sinapi e toi toto ina ia toi ola ai seisi sinapi. Nea lai whai mai e tusa ia ma le fua o le sinapi. A toto ina i le ele sili o na la ititi i fua uma e tutupu i le ele. Pe a toto ina foi o na tupu a lea wa vea foi ma la au tele. O sili la au uma e afu. O fai foi o na la te tele e mafai ai manu felelei o na momoi lalo o lona paolo. Ea o ngā tāua o lo tau mafai le tusitala o le tusi o Mareko e faamatala mai, e faamala mai, le winga o le faataoto leo ua faaonga. Leo faaonga le faataoto i le fua o le sinapi e toto ina ia ola. A ola tele ma tele o na lala, ia ona o mai leo manufele e momoe ai ma no nofo ai lalo lona paolo. So that's the image, that's the picture. Alo ia o onga o lo tau mafai le tala ma le faataoto e momoli mai mo tatou mua. O le sota inga i le vā o le fatu o le sinapi ma le ele. O le sota inga i le vāo mea ia e lua. O le fatu o le sinapi ma le ele. I le mawhai o na ola le sinapi pe a whai e whatatia i lunga o se sima po le whatatia i se mea e le ola ai. There needs to be a very good relationship between the two things. One is the seed, and two is the earth. Maolo atangia mai le tala lea, o lo tau mawhai ia Mareko e whaamatala mai le mea leo le sootanga o mea i e lua. Tatau na iai le relationship. There has to be a relationship between the earth and the seed. A le aise relationship, there's no growth. Ma lea lao lo whaamatala ai le tala lea. O lo au mai ai o le Malolo le Atua. It's a relationship building thing. E iai le so tanga i le vā o le Atua ma le tangata. A e fia a vea ma tangata o le Malolo e te tau o na iai le relationship. There has to be a strong relationship between us and God. And this relationship needs to be nurtured well. Le ea lai o na whamatala o le Suotosina ina o le ele. Ina ia awane i maa le ele. But it has to be softened. Te taula o na faamalu ia o tatou loto ma o tatou nganga. Ina i mawhai ai o na maua le mea leo le ola. The growth. O le maua o le life. E le te tau o na maa ia loto ma nganga o tangata, because there won't be any growth. E le ise ola e maua ai. A wā o lo maa le loto ma le pe ia na maa le ele. E le mawhailao na ola le fatu o le sinapi. So le aonga mua la leo lo tau mawhai ia le tusitala o Maleko e whaamatala mai i le whaatusa leo o whaonga i le fatu o le sinapi o leo o Manatu Autu toto. So relationship building between us as human being and God needs a nurturing
o le relationship lea, tau ona soft, faamalu, ma suotosina o tatou loto, ma o tatou anganga pe a fai, tatou te nau ina ia vea, tatou ma tangata o le malo lea o le atua. E le ina ia vea tatou ma fita a wai se au tau, pe a vea tatou ma tangata ngalulue, ini ngaluenga o mana o mia pe o faunga o matangaluenga o malo. E leo le mea na la e tau mafai a Mareko e whaamatala mai. Alo whaamatala mai o le malo le atua is available to everyone. However, we need to build our relationship, a growing relationship, a nurturing relationship between us as human beings and God. That's the initial starting o le relationship lea I le malo le atua. A le aise so tanga o le fatu sinapi ma le ele e foi la se ola e maua. Ma e au ina pele fatu o le sinapi lea o lo fiatuto. So that's the message o lo tau mawhai. Ia le tusi o Mareko e whaamatala mai I le whaatusa leo o whaongaina. Me tā ua le mo mua. It's a relationship building kingdom. Ta tau o na tau mawhai tātou ia vea ma tangata o le malo by nurturing the relationship, by softening the earth, our hearts, in order for the seed to grow. O le memo mua la lea. Lona rua. O le ola o le fua o le sinapi e te tau o na iai ia lona ngafatia e mafai ai o na awai nisi so tanga o le lalolangi na fai e le atua ina foa e le atua. So there has to be an extension of the tree, the plant. E le nao na ola e au noa ma se purpose. Tau na e le purpose o le laau lea ua toto. Every tree that is planted should have a purpose. Ma o lea laolo tau mawhai ia le tustala o tusia Maleko e whaamatala le ngata o le relationship building. But there has to be a purpose. Nā lai o na toto le sinapi. A le aise purpose e maula o toto fua ia se laau. E ala na toto le laau o na iai lona whamoemoe. E iai lona nau ta inga I se mea e ala ai o na toto. So that's the second theme o le tala lea. A whai e te fia vea ma tangata o le malo le atua, you need to find your purpose. You need to find why you grow, what your life means. Tato umalava fatula au umaona fo ina mai e le atua, mai te tau na tofu tangata malona purpose. Ne mwhai tato wola e au noa ma se purpose. Na ala na fo ai mai e le atua le ola, mo oe, mo au, ona olo iai le whamoe moe o le atua mo oe. God has a purpose for each and every one of us. We can't live in this world without a reason. We live because there is a purpose. Mai te taurau tamu whail tangatai. Sa ili lona mafuanga nā lai on fua I mai e le atua le ola ia te ia. Ine whaamatala ina o le sinapi lea, ua ola o na la. Ola o na la, ma o mawhai e o na la ia, o na
a vea ma faamanuiaga mo isi vaenga o le foafoaga le atua lo faaogāina ia le atavaai o manu felelei e o mai ai ma momoi lalo o lona paolo. So we have to have a purpose for God's creation. Le tatau ona leai se mafuaga. Each and every one of us needs to look and find what is my purpose in life. What does God want me to do? If I am given life, le wao mai le atua le ola mo oe tau lao na fesili le tangata ia te ia o le ale fina ngalo le atua mo a. What does God want me to become? Is there anything or not? The tauna iai. Otherwise, your life is wasted. E ne mafai o na faapea e tatou te ola faasamanoa. Pe ola ele eise mafuanga. Pe nā na whealua i solo ele au ala ele eise se mea o iai le whamoe moe lumana. O latu ile bank po le songa fua e ana o latu ai. A tu le tamai fafo mai o le bank. Fōringa mai, o le whamoe moe o le tu i o le aisi. Ai fōringa mai o Samoa, au te le fia i lopo i Samoa pe lea. Ia ono fesili le iai pe fia o na tausanga. Ia ai whai mai lusu tōru. Ia ono whatu lea. And why are you standing on the street at age 23? Don't you have a school to go to or work to go and put your life into good use? Le la matala noa faapetania. Ono te leo fia fesili fa sa moho. I don't want to accept a fact that this guy is a Samoan. Because I don't believe that o tatou o mai i le neia tunu tatou te oi tutu i lungo manga ala sa ili e le whamoe moe le ola. I don't think that would be a purpose more tatou. And for a 23-year-old young, strong man to stand on the street begging for money, you start to think whether this person has got a purpose in life. O le winga leo o le talitonunga le tau mawhai e Yesu e whaamatala ai le mele tau o le Malolo le Atua. Each and every one of us need to be part of God's kingdom and for us to have a purpose in life, and that was why God has given us life. Ona iai whamoe moe o le atua mo oe. Iai whamoe moe o le atua e whaongaina o e whaima ana mea whainga luenga. So find your purpose. You know, ask yourself, what is my purpose? Even at a young age. Even while you are in school, you need to start asking that question. Seriously, ask that question. What is God's purpose for me? Why did God give me life? Why did God give me opportunity to live? Te tahua la le tala lea o le whaamatala ina o le sinapi ua ola ma te tupu o na la e tele o lo whaamatala ina ai le purpose o le LAUGA lea. Ina ia vea ma LAUGA e mawhala, ma tupu, ma ngai mai ai, a isi mea o le fuafuanga le atua e saili ai, lo lato peace, to find peace in this tree.
We must become trees. E mafai o no mai e tangata e whamoe moe i a tātou. Ma ole au ongalona tolu lea. People of the kingdom of God do not live by themselves, for themselves. Tangata o le Malolo le atua e le tangata e ola a mo ia, mo nao ia. E le ai, o tangata o le Malolo le atua e ola mo isi. You got to give your life and share your life with other people. Whai o tono le ainga, mamatua, you share your life as parents in a iatia e le whanau, matutupu, maola, whanau. Whai o oil tangata o lo e ola ma e awai tono le ulotu ma le kalesia. That's your purpose. O le awai tono o le mafutanga e na ia mawhai o nā tangia fō ringa o le atua ia te oi, mea te whai. Mai o le tāua leo tātou, we do not live for ourselves only, we have to live for others. O le ao onga lona tolu na o le whaatusa leo, whao ngai Yesu, le tala lea, e na ua tau tali ele fesili lea, ha whiona whamatala le Malolo le atua, ne laua. O whamatala i le tala whaatusa ia. Le laua, o whalautele le winga o le whaatusa lea. Relationship building between us and God. 2, you need to have a purpose in life. 3, you need to live for others. E le o le ola mo o e lava. E le I maliu Yesu mo ia lava. Maliu Yesu mo tātou. Maliu Yesu mana whai al tauranga al whaletanga for us. He did not die for himself. He sacrificed for us. Ma o le whamoe moele na o le Malolo le atua. If you want to be part of the kingdom of God, mea ia te tau o nā tia e aile tangata o le Malolo le atua. O lana Toeaina ma le atua te tau o na lelei. Ia malu, ma maveve le loto, ina ia mafai o na avea ma tangata o le Malolo e ola. It's not a dying seed, but a growing seed. Lona rua, ia I loa I tangata po lea, lona mafua anga na ala ion, for ia le atua le ola. We need to have a purpose. And 3, we have to live for others. Whao ngā le soifua ma le ola ina I ao ngā mo isi tangata, ao ngā mo nisi o lo fisa ili, ia se mapusanga o lato ola mo lumana. Te ola mo lo wainga, te ola mo lo whanau, te ola mo lo nuu, ma lo kalesia, te ola mo lo malo, tangata. So that's a continuous offering of ourselves for others. A ola le tangata whapena, e le tā ofi mamau ia lona ola, but e share lona ola mo isi, ina ia manuia voi nisi lona ola, ma mea lofa ufua I mai e le atua e mafai e ona auwala atua I faamanuiaga mo isi tangata. Ia o ina o lo tatia I faamanuiaga le atua mo tātou, e avea I tātou, o tangata e whaasoa atu le alofa ma le anga le lei o le atua. I isi tangata.